Haga jingle kai Duran Cup hapeng ke Indian Navy Persia ke Inter Kashi. Haba pai shagane ke jingle kai ke Inter Kashi kalau khor ke nam job hadin bagalala ban plem ya ke Indian Navy da ar la kawai. Haga wai par ke jingle kai Duran Cup hapeng ke North East United Persia ke BSF. Haba pai shagane ke jingle kai ke North East United kalau khor ke nam job hadin bagalala ban plem suk ya ke BSF hadu saulanot. Badhagan ke jingle kai Golermo ulayo bentap ar gol nagabenta ke North East United. Lyngba ke jing job ke North East United kalayo ban Rung ke quarter final. Haga jingle kai Olympic ar hajar ar peusau haga jingle kai football final hapeng ke France Persia ke Spain. Haba pai shagane ke jingle kai ke France kalayo ban penki jar nengkong tangah haga minit ke bakat way Lyngba Milot. Henry haga minit ke bakat pra Lopez ulayo bentap ya ke gol pen ya kai nagabenta ke Spain. Badhaga minit ke baar Peusan Lopez leo biang bentiap ya ke gol ke baar nang benta ke Spain. Badhaga minit ke baar Peupra ke Spain ke leo bentiap ya ke gol ke balai Lyngba Bina. Wala ke Spain ke tam da laila ke way Henry girang ele kai jong ke France ki klemdu jingkerman. Badai haga minit ke bahnyau Peukendai ke France ke leo bentiap ya ke gol ke baar Lyngba Magnes. Badashwa bankut ke jingele kai kata haga minit ke Kendai Peu plus lai ke France ke leo bentiap ya ke gol pen ya kai. Lyngba ke penalti balakan jat dong Mateta. Henry day haga extra time kata haga minit ke Bashispa ke Spain ke layo biang mentiap ya ke gol pentam. Lyngba player substitute ujongka Ukamelo. Bad haga minit ke Bashispa arpeu plus iway Ukamelo layo biang mentiap ya ke gol ke baar ke jongu. Bad ke basan naga benta ke Spain. Bad hadu bukut ke jingle kai ke Spain ke lala abad pelim ke France da san lalai. Lyngba ke jing job ke Spain ke layo biang ban khor ya gold medal haga Olympic naga jingle kai football hadin lai peu ar snem.